masaya at magrasyang bayong banwa at panauning kapaskuan king balang metong kaya katamo. Pagmasasyan taya po ngeni ing solemnidad ning pamipahayag ning Ginoo. Kaniting banal a kapag masusyan, iabetala po karing kaya katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Attorney Edilberto at Annette Balingit and family, pamilya ng Sardas at Luz Medina, para king kebaitan para king special intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Rachel Ann Tolentino, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Maricris Paldeng, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Leila Abiog, Trina D. Yason, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitul, Catherine Paldeng, Rica D., pamilya ng Nanette Valdecantos, para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Among Norman Vitug, Antonio Simbul, Sherry Cacnio, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Justin May Ramos, Gina Torno, Pio Cesario Pingul, Olga Mangalus, Ricardo Manyalak, Godofredo Ibarra, Jessie Balingit, Anwil Rafael Sampang, Merla Mangalus, Jesus Navarro, George Willie Simon, Felicidad Mesina, Fe Baluyot, at ding sablang kapatid tang masakit. At para king alang hanggang kapainawan daring kapatid tamong may Yangubie, Di Norma, Eusebio Francisca, Emiliano Senior Celerina, Annalino Campo, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Carlos Corazon Francisca, Angelita and Rolando, Met Austin Simon, Onofre Villanueva Sr., Alicia Miranda, Alegria Miranda, Panfilo Masangkay, Petronila Cruz, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detangalanang makaganakapa Karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatid tamong miapektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatid tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners.
Anting ba ito nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon tamungan, king lagi ng ipa, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamong Jesucristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banalay Espiritu, manatili asanang parati kay kayongan. At kaya ka at timurin. Kakaluguran, king mit mong kapakumbaban, at king kataymikan daring kay katamong pilupluban, kanakandalangin at sisyan ding sablata mong kasalanan. At aduan tamo ing kalam ng lunos at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyag kastaya po ngenig miyag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at niyayaluang kakulangan. Uli nita, ipanigapuko kong Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tuto pakaluluan na katamo, at king pangapataw taring kasalanan damo, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O malugod a Diyos, sing puso mo pakyabuda ne ing balang tao ketiking yato, uling anak me ing balang metong. Ipagkalob mong ikengang tutuki kang Jesus, ak katabnumiya atalas ta sa taluguran. Ban kasya na kami ning kekang espiritong irake, engke kaming kasalbandayanan, kapanaligan at lugod kang Jesus, karing sablang tao king mabilog ayato. Manano na sanang king meto nga siwala, parangalan dakat puriyan, itingan po aduhan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang ibat, ing libro ning propeta Isaias. Talakad ka Israel at sunlag antiing aldo, ing ligaya ning Gino sa slagya keka. Mitakpan laking karalumduman ding aliwang bansa, dapot keka, ing suluning Gino sunlagya, ing ligaya na manatili keka. King ulila ning kekang sala, datang la ring bansa. Ari datang la uling sa slagya ing bayo mong aldo. Lumawi ka king makapadurot at kekang lawen ing malilyari. Kekang memalen, mititipon la ban keka muli. Datang lang ibat king marayong lugal ding anak mong lalaki. Datang la ring anak mong babayi, akikilikan dang anting anak ang mga lati. Akit mo yan at mikatmuan kang tula, galgal ka, ulil na ning kekang aligaga. Idalara keka ing pibandyan daring bansa. Keka datang ing pibandyan, ay bat king lipat ning dayat malat. Manibat king Midian at Efa. Kamelyo datang langan, ibat sepa naman, gintu at insenso ing karelang daralan. Ipamalita daring tao, ing mayap adepat ning Gino. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos. Dalit apakibat, ing pakibat tamo po. Ing balang bansa ning yato, sambaya keka, o Gino. Ulitan tayo po. Ing balang bansa ning yato, sambaya keko, o Gino. O Diyos ko, ing kekang ngari, kekayang turuanan matul, aalang pamangabiran. King kayang hustisya, dakayana nakasana, bankit mit mong katuliran, kaya ng pamahalaan, ing kekang balayan, at karing mayayalipit, ibyena ing katuliran. Ing balang bansa ning yato, sambaya keka, o Gino. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanahunan, laganap sa ing kapayapan, antiing saslag abulan, mag-ari sa karing mingangat bang dagat, at manibat king ilog Euphrates, angga king sikoti na ning yato. Ing balang bansa ning yato, sambaya keka, o Gino. Ding ari na ning Espanya, at ding aliwang kapuluan, buwisda kayarang iyampang. Ding ari ning Arabia at ning Ethiopia, datang lang magdalang lamak para kaya. Ding sablang ari, dukula arapana, at sablang bansa, dukula kaya. Ing balang bansa ning yato, sambaya keka, o Gino. Sa gipanala ring pakakalulong kaya daralong, at ding taong mi paimbirisan amangailangan kasaupan. Lunusan nala ring may na at kalulo, at iligtas nala ring alang agyo. Ing balang bansa ning yato, sambaya keka, o Gino.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Kapatad, abalitan nyo na siguro, kinging Diyos, agpangking mayap ng pilubluban, peniwala na kanako, iting katungkulan, para king ikakayap yu. Pisyag na kanako ning Diyos, ing lihim ng parasan. Emi pasyag iting misteryo karing tao, karing mga labas sa panahon. Dapot ngeni, bilalag na ning Diyos, king kapamilatanan ning Espiritu, karing kayang banal apostol at propeta. Karing kayang inghihim ya iti, king kapamilatana ning mayap abalita, atin lang dake ring pagano, nung makananong atin lang dake ring Hudyo, king kanwana ning Diyos, dake nala naman ning metong mong katawan, at karakela king pangako ning Diyos, king uli ng Kristo Jesus. Ingamano ning Ginu. Salamat king Diyos, parangalan tayo kung ngini, imaya pabalita. Itangan po, ikit niya ingkeyang batwin kingaslagan, at di natangkeketi bamiyang samban. Ingino manatili yake kayo, At keka at timurin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Mateo. Ligaya keka o Gino. Mibait ni Jesus karin Bethlehem, Judea, kanitang panaunang aring Herodes. Emelambat kay Badnanita, di natang la Jerusalem ding mapila ng mga piyasa, ding taong magaral king pangimot daring batwin, minibatan laking aslagan, at pangutangda. Nuya ka rining bayang bayita ari daring Hudyo, uling ikit miyang lintoying kayang batwin at di natang kay keti, mamiyang asamban. Kabuda balita ng aring Herodes iti tutuyang meguluisip. Antimurin ng mabilog a Jerusalem. Pepayaos na tinipon ding pamuntok, daring saserdote at ding eskriba ning balen at kitang nakarela. Nuyam iba iting Kristo. King Bethlehem, Judea, ngarang may kibat, uling sinulat na puning propeta. Ika Bethlehem, king labuad ng Huda, kami tauli king makanano paman karing manimuna ng balening Huda, uling kaya manibatan, ing meto nga pamuntok a manibala king balen kong Israel. Inya kay Badnanita, pepayaos na lang Herodes at pinulong pa sa likot ding mga biyasa. Inusi sana at abalo karela nung kapilande ikit ing batwin. Kay bat, palakwan na lang papunta Bethlehem, kambe naniting-anti kaniting panabilin. Munda kayo, at paninto na niyang miyamasama sing anak. Potang ikit yun ipabalo yung agad-agad kanako banakuman muntaku at samban ke. Kay ba't dang dimdaming panabili na ningari, meko nala. Kabang dalan lintoying batwin, ing kabud batwin na ikit daking aslagan. Mig pasiyuna ni naman karela, ang gaking miras siya at tinok ng tulid na ning lugal na kabilyana,
ning anak. May tula lang mo nano, ding mga biyasa panakit da, king batuin. Kalugda king bale, disnanding anak king siping ng Mariyang Imana, siniklod la, arapana at simbande. Kay ba't biklat dalaring lama kadaralara, at inam panganandeng regalong ginto, insenso, at mira. May ausing karelang pansin king kapamilataning meto nga paninap, king na magbalik pa kang Herodes. Inya may naliwalang dalan, ding mga biyasa, king pa magbalik da, king karelang balen. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng kagatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayapayabak po, kaya kayong ang sabla. Masayang Pasko po. Happy New Year po. Panauna pa po ning Kapaskuan. Po, payari ing Pasko. Inya pinugay da kayong Merry Christmas, Happy New Year. Sikat ya po, iting kapiestan tamong ening Domingo, king bansaga, piyestang at lungari. Ngararing mangatwa, wari. Ako po kay ragulan kay ini, lalong-lalo na king balenmi, king sexmon, king sasmon. Feast of the Three Kings, piyestang at lungari, ngararing matwa, wari. Alam po ba ninyo na hindi naman po talaga Three Kings? Hindi naman po talaga Three Kings ang bilang ng mga bumisita sana kay Jesus sa Bethlehem, sa lalabangan, sa sabsaban. Hindi naman po sila talaga Three Kings. There were originally 6 kings, not 3 kings. But only 3 reached Bethlehem. The 4th king went to the US, and the 5th and 6th kings went to the Philippines. They were Burger King, Chow King, Tapa King. Mamiro ko mo po, pero dagdagan kayo nung buriye pa po, CDR King. Pampituya po. Pag masusyan tayo ngeni, ing kapiesta na ning atlungari, or the solemnity of the Lord's Epiphany, awsan tayo po iti kapiesta niting kapag masusyan tayo ngening Domingo, anting fiesta na ning Epiphania. Epiphany. Naning sangkan, naning rason, bakit? Ot Epiphania. Why Epiphany? Because the Lord Jesus revealed Himself not only to the Jews or the chosen people, but also to pagan visitors. Inyapin po nung pansinan nyo, mi balita ya, mi payabot ya, mi bulalag ya, nung nino pinamaniting ninyo Jesus, ang yang karing pagano, karing aliwang lahi. Kalupan na po ning may papasyag ngayon king pamamasa tamo, wari, ding pantas, ding mga biyasa, nga naning kay katamong pamamasa. You know, Epiphany came from the Greek word epiphanein, or epiphania, which means manifestation, appearance. Kingamanong si Swan tamo, ing may gamit, pamipahayag, nga na po, ning kapiyasan tamo ngayon Domingo, pangabulalag, ing pangakilalo, pamagpakilala na, ning ginu, nung nino iya. Ing ebanghelyo tamo po, abasi, kang San Mateo, iti payabot na king balang metong kay katamo na ing kaligtasan na ni nga pong ginu, pang ganaganaya. Ing kaligtasan ni nga pong ginu, pang sabla-sablaya. Ito ay pangkalahatan. Ito ay para sa lahat. Burinang sabyan, alayang kakawaning aliwang sekta iti. Ngakupin po kayo, bilalag na, pisyag na, nung nino iya, mo karing pinili na. Ang yang naman po, karing pagano, kanita ang gaman ngeni. Inyapin po reting mga biyasa, aliwalang lahi. Ne po, aliwalang lahi pero balo de. Ing Mesiya,
Balo de, ingino, kilala de, ingino. Inyapin po, ingkaligtasan pang sabla-sablaya, ingkaligtasan pang ganaganaya. Ito'y walang hinihiwalay na ibang relihiyon o ibang sekta. Christ's salvation is universal. Nganapin po niti, King English, the salvation of God is universal. Bayo po yung sabla. Ela po, ari, ding memisita, kang Jesus, king lalabangan o king Bethlehem. Ela po ari deti, ne po. Kalupan na po ning may papasyag, malino yung milalarawan, king mi pasag ebanghelyo, nga na pa mo, entrada na pa mo ning pamamasa tamo, mi baitya, Jesus, karin king Bethlehem, Judea. At di natanglakan nung menibatan aslagan, budi ng sabyan, east. Menibatan lakan king aslagan, ding mga biyasa. Nga naning kaya katamong pamamasa. Na sinabi nga ri, mga biyasa la. Mga pantas sila, mga mago sila. Magi. They were wise men. Or enlightened astrologers. Pero ela po manula. Ela po fortune tellers. Nabalo tamong yaning panahong kasalukuyan. Kutang kumo po. Nano pong mensahe, nano pong payabot na niting kapyasan king balang medong kaya katamo. Kaniting kapyesta na ning Epifania. What is the message and relevance of these wise men? The relevance of the Magi episode in our life. Naning payabot na, nanoing mensahe na, naning kaugnayan tamo. Kareting mga biyasa, king biyata mo. Nung pansinan niyo po king mipas siya ebanghelyo, deting mga biyasa, panintunande, ing mibay tayanak, ne po? Panintunande, ing ninyo Jesus. Panintunan. To search. You know, searching requires perseverance. Searching requires courage. Potang manintun ka, dapat ka may nalog. Dapat matibay ka kapilubluban at kang kapibabatan. Maniwala ko po, deting mga biyasa, reting atlong mga biyasa, migbasi tamong atlula, bakit? Uling agpang namo rin po, kingin ang pangdang regalo, king anak, ne po. Nanunaw po kasi rin regalo da. Spaghetti, palabok, ginto, insenso at mira. Ako maniwala ko po, ne po, reting mga biyasa, ne po, panintunan de, inyang panintunan de ng anak, may kadi niyang kapanahunan da, kalyan dala. Ne po, bakit? Nano yawari ing sign karela? Tutok yan jamo, ne po, ing kabud batwi na atsuking banwa. Panalok yan data. Aliwa mo ita. Kasi naman po inyang penganak ne ning nunayndong Virhen, Jesus, karin king Bethlehem Judea, inyang penganak ne, inyang bait ning Maria, ing anak na, ala naman po talagang makibalo na iying Mesiya. Ala, lang makibalo king Pasko kanita. Diyos ko nga pong Gino, bakit mo nga naman susundan ang alam mong wala namang kasiguraduhan? Bakit mo nga naman susundan ang bagay na alam mong walang katiyakan? But nonetheless, nung ikip yun, the Magi pursued their goal. Sinduda, nung nano itang panwalan da, sinduda, nung nano itang plano da, sinduda, nung nano itang balak da, tangkara. So, buri nang sabihan, ibahin po natin yung mga pantas. Ibahin po natin yung mga mago. Ibahin po natin. Aliwantala, reting mga biyasa. Ako po panwalan ko, para nga naman makita mo, para nga naman masundan mo, ang pinaniniwalaan mo, dapat hindi mahina ang loob mo. At dapat matyaga ka, ikaw na tao. Courage, perseverance. Pan kanito, iti maging tutu, iting panwalan mo. Pansinan niyo po, may kadita mo ngan po, haranasan taning makanining kapalyarian king biyata mo. Itang halimbawa, king bale, ika namin tatango, ting sabla, magalila. Ale, o kaya karing kakaluguran mo, karing kagrupo mo, karing kayabe mo, karing kakilala mo, ila tatangula, ikang dili, alika. O may di ka nang tatango, ila naman, magalila. Ale, makanyan na makanyan po, ingaranasan na ring mga biyasa, kanita panwalan ko.
Na-late sila sa Pasko, nahuli sila sa Pasko. Uling mekad, ding taong pangot ng dakanita, mekad karela, hadlangan dala, sumbagal la, maging paderla karela. Pero pag po, minsan kailangan mong sundan kung ano ang ibinubulong ng iyong isip at kalooban. Kung minsan kailangan mo talagang sundan kung ano ang iyong pinaniniwalaan. At ban kanita agawa mo iti, kailangan mong tibe puso. Dapat ka may nalog at dapat mitmo kang kapibabatan, ikang tao. Nakupin po kayo, searching requires courage and perseverance. Pag sinabi mong kaya mo, magagawa mo. Pag sinabi mong kaya mo, makukuha mo. Magkakatotoo. Ala pong masakit, king taong mapamaralan. Ala pong mabayat, king taong manakit dalan. At matibe, kapilubluban, at ating kapibabatan. Pero tutuya mo naman po yung kabaligtaranan nito. Pag mahina ang loob mo, mahihirapan ka. Pag mahina ang loob mo, mahihirapan ka. Pag wala kang tiyaga, wala kang mapapala. Sabi ra po, masakit po kanoy nga tsuking abroad. May kadi nga liwake kayong eni, asisimba, ang poring makisan metong sisimba ngeni karing pibale-balera, itang experience da na, itang may kipagsapalaran la, kingaliwang bansa. Ne po, itang mega abroad la, mahirap daw po ang buhay sa ibang bansa. Bakit? Kasi malahot ka king kang pamilya. Okasyon rugo, itang okasyon, special okasyon rugo, at yung kaking abroad, nang gawan mo, ami mismo rin anak mo. Ami mismo yung asawa mo. Nano pa? Gagaga na kamurugo. Kikyak na kamurugo. Ating kuping kakaluguran Sabi na kanako, ay amo nga ako po, sanay na ako po. Tud kya mo. Kinabukasan, yari na po yung okasyon. May katutuita. Tud kya mo po. Kinabukasan po, yari na po yung okasyon. Nakanita mo po. Kailangan mong tibe, puso. At kailangan may bataka, ikang tao. Ban kanita, akwa mo, ing pamitan mo. Ang yang naman po king dieta lasawa, makanyan mo naman Iti mangailangan mo naman pong kapibabatan, ban kanita, asad-sad mo, ing kang linuban, ing kang tingwanan. Pag anaka po, panay kang sasabyan iti, kaya kayo putang neng kay darake ko reng umilya ko. Alang saguli king biye. Alang one click, king kaya katamong pamipye-pye. Alang instant king biye. Hing masakit at mabayat, dake ning kaya katamong biye. Nganapin po ning kakaluguran ko, among kalambat na po, pila na pong bulan, balang sisimba ko, panena mo pong oratio imperata ing daramdaman ko. Panena mo pong oratio imperata ing tangad dyan ta, makasawa na. Nga. Bali po yung pekibat ko kaniting kakaluguran ko, nung kapilan kasasawa, nga ako kaya, mas lakwas dapat katatabili kalawat kaya. Uling bahalo na, nung nano ing kapag nasana, ning pilubluban ta. Bali po, ban kanita akwaming kay kang pamitan, dapat ating kang kapibabatan, at matibe ka, pilubluban. Atin tapo pong piyalimbawanan, nino, ding mga biyasa. May banggit kay katamong ebanghelyo, ilaring tuturo ngeni kay katamo. Deti pong mga biyasa, deti pong mago, deti pong pantas, may katagal na pa king Pasko. Mi tagal na pa king Kapaskuan. Bakit? Uling ila, atin lang tibe kapilubluban, at mitmulang kapibabatan. Sana, itamo mo naman, makanyantangan. Amen? Talakat kangan pa. Kaya katamo ya pong ening ipasyag, kaya katamo kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Diyos sa ipang mayupayang tuto, di na lang king banwat yato, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong nga ginutamo. Pengagli king upaya ng banal na Espiritu, may bayit kang Santa Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncia Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye.
Pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, sibang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum karing mabi, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at biela nangga. Amen. King aldong iti, inyang ting taong ibat king marayong lugal, di natangla ban samban ing Ginong Yesus. Bustan tamong ing katamong panalangin, maging kasing lawak ne ning mabilog ayato. Karing balang kayaduanan, ngayongan pong maniga po, bustan mong ing sala ng Kristo, sunlag karing sablang daw. Ulitan niya po. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Baning sala ng Kristo, sunlag karing sablang bansa, malapit at marayo, ating Santa Iglesia, matulanong tanggapan, kambening pamiyayaliwa ning karelang kultura, manalangin taking Ginoo. Bustan mong ing sala ng Kristo, sunlag karing sablang daw. Banding tawaning Diyos, damdaman doring kalulu, king karelang pamanigapo, malunos la karing mayna, at ibuklat doring karelang gamat at puso, karing atsuking pamangailangan. Ipanalangin taking Ginoo. Bustan mong ing sala ng Kristo, sunlag karing sablang daw. Banding pasakit king Ginoo, karing magkapilit tuki keya, akit daying sala at makombertila, ipanalangin taking Ginoo. Bustan mong ing sala ng Kristo, sunlag karing sablang daw. Banding sablang manintun meto nga batuin, ban mantabe karela, atuklasanda ing kaya paning Ginoo, karing taong mitmong kasalpantayanan at lugod, ipanalangin taking Ginoo. Bustan mong ing sala ng Kristo, sunlag karing sablang daw. Ban karing kaya katang komunidad Kristiyana, mabiyasa tamong kalupa ring taong mga biyasa, midake karing kayamanan kaya katang pibandian at puso, ipanalangin taking Ginoo. Bustan mong ing sala ng Kristo, sunlag karing sablang daw. Iabetala mo naman po, karing kay katamong panalangin, deting makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan, daring familia ng Attorney Edelberto at Net Balingit, at ing familia ng Sardas at Luz Medina. Para king especial intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Rachel Ann Tolentino, Maribel Mandela, familia ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Maricris Paldeng, Daryl Francis Sanchez, familia ng Derek at Flor Sanchez, Leila Abiog, Trina Yazon, Mary Manette Pineda, Joed and Karen Joy Dimitui, Catherine Paldeng, Rika D, at familia ng Nenet Valdecantos. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari among Norman Vitug, Antonio Simbol, Cherry Cacnyo, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Justin May Ramos, Gina Torno, Pio Cesario Pingol, Olga Mangaluz, Ricardo Manyalak, Godofredo Ibarra, Jessie Balingit, Anuel Rafael Sampang, Merla Mangalos, Jesus Navarro, George Willie Simon, Felicidad Messina, Fe Baluyot at ding sablang kapatid tang masakit. At para king alananggang kapainawan, daring kapatid tang mayangu na biye, lalong-lalo na, De Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Annalyn Ocampo, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Carlos Corazon, Francisca, Angelita, Rolando, Met Austin Simon, Onofre Villanueva Senior, Alicia Miranda, Alegria Miranda, Marian Ocampo, Pamphilo Masangkay, Petronila Cruz, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detangalanang makaga nakapakarela. At makanyan mo naman para king kaligtasan na ning balang metong kekatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldananda,
ring kapatid tamong mi apektuan kaniting coronavirus, para muna man king kapayapanda, ring kaladwada ring kapatid tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan da ring kay katamong ganaganang frontliners, ipanalangin tala king Ginoo. Gustan mong insala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Ginuming Diyos, magsaya kami king pamakisaot mo kay kami kapamilata ng Jesus sa anak mo. Bustan mong iya ing maging sulu daring biyeme, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Talakad po. Manalangin kayo kapatid, baning kayo katamong daon, matanggapya, arapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan saning Ginoo, ting daon karinggamat mo, king ikapurit kaligay ng kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. Uy pa, tanggapan mo lareting ayin ng kay kang iglesia, elaginto miratin senso, nune ing sakripisyo at pamangan at tatalakaranda, Yesu Kristong ginume, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya ka at timuri, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo, pasalamatan dayeng Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, at numan karino iba Diyos kingalangang katlubos mayupaya. Kingaldong iti bilalagmo kapamilata ng Kristo, ingalangang gamong tangka king kaligtasan,
At pepakit may bilanging sala ring sablang daw. Ngeninging ligaya na sinlagbu salme, binayo ming ketawan kingalanganga ng larawan. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye, kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banalaw ipa, kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sana reding ayin king espiritu mo, banbarake kami malyarilang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylasat kamatayan, kinuha ning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Itiing kanakong katawan, amay daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay Badning Abunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. At binining kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at minum ko kanide. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at talangang kang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang daw. Banketa may patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapi kaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang ini gaganakan mayo ipa yung kamatayan at mamanyubli ng mebya ng anak mo, darawon miya keka iting tinape ng biye at ing kalis ng kaligtasan.
Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngan sanang may sulu-sulu, king katawan at dayang Kristo ti puna na kami nganting metong, ning banalay Espiritu. Ganakan me o ibayang santiglas siya mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, Ipasiano ing kaya kaming Obispo Emerito at ding sablang bari. Ganakan mula naman ding anak mong Dinorma at Onofre Senior, ay naus mong meko na ketiking yato. Andining king binyag, metela kambe ng Kristo, miragayanan la naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kabatad ming pepay nawan at manenayang subling biye, ading sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria ing Berhen induning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostola ding sablang santo, isan Judas Tadeo agay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambena kaya ipang mayupayang tutu kagumning banal a Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman tingalan hanggang. Ganipun, ti mong anak nang inampuning kay katamong mayap at malugod agino, maus tamong inikeya, karing amanong tiro na kay katamo. Ikabos mo kami o king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me. Banking kasopaan ing kang pakalulo,
Parati king mi kabus king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talabangamos. Uling kaya kayong kayaryan, ating kaypayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karingke kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalbantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang buwan bilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka, atimod. Ipakita po ngening may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ang sablak. Niyo, Yesu Kristo, ing katamong Mesiya, ing kordero ng Diyos, milalako king kasalanan ng yato, nawan laring mayaws king dulang ng kordero. Ginoo, e ako matampang tanggap kaya ka, dapat tigkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Talakad po para kintauling bendisyon. Manalangin tama. Iba panimunan mo kami, kingki kang sala. Sopan mo kaming makakilala kang Kristo kaniting Eucharistia at tanggap kayang met mong lugod uling ya ing ginume, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Siklodangan po. Ing oratio imperata. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, lalapit kami kay kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kay kayong kambila na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakal ataw. Ipanalangin mi ng tabayanan mula ring taong may tutukan maninton panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambila na tingatan mula ring sablang doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapay nawan, detang may hango na biye. Pagkalam mo kay kaming grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap daring sabla, at ban makasahop kami karetang at king pamangailangan. Ipaniga pumikeka, ing patok nangan mo na sana yung pangakalat na niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibye ang pun magari kambe mo, king kameto nga ning banali Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsaltdal kaming magkanlungo kabanal-banala na hindu ning Diyos. Mo sana pisawiling aklis mi kay kaking kakulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, indu ning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San Lorenzo kami. Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ing ginumanatili kay kayo, At kaya ka at imorin. itukuyo ring buntukyo at manigapuking bendisyon ning Diyos. Ing Diyos, sinahos na kayo bantayng gulot king karalumduman at lumipat king makapagmulala ng sala. Takman nyo sana ing kayang ganaka at kanwanan at mipasik nangan kayo king kasalpantayanan, kapanaligan at lugod. Amen. Uling talatukin ako ngang Kristo, apepakit king aldong iti anting meto nga sulong sa slag king karalumduman. Gawan ako sanang metong asulu para king balang metong karing kapatadyo. Amen. Ding mga biyasang tao, tikyan ding batuin, at tatagpuan di Kristo asala, ibat king sala. Manano na sana nga akit yan naman ing ginu, potang mapupus na ing pamaglakbeyo, kete king yato. Amen. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tutu, ing iba, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing banalamisa, midaune, umen ako nga ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat king Diyos.